تقدسم جاوز جابلو ولا واسميت كي مولاش كلو كي مو بس كتلاق كم ليلا كتيجين مول شون لين ساس سما كمسنا شيش تقدر شون بسافلا ين أبدا بتيجي تفهم هذا كتشيك كاشكر ويلا بيلا كافو بيلا إليا بيلا فوس Ich bin getgalen begelle bello pamulakil nile. Alle kahvoy bella mitligo musik. Sedan general sedan då impossible som diarella che negosyo mo price we got cash how we have done it. Tahvil gaslum que vakadak fashion gida ganwala oyelash inte meliya mkefanna ama infaqak ay masyaklash ki belsi ben dalga ang point ko was sa mawigat sislak ke nilagan display message pa siya on turn it on view okay well Meldina Kipi okay wala su Kulo ke nagturo wikutyang oyekuh na Tignis Evelyn paing compare Kulo ke was confirm ya ko Meldina confirm ya was long may oyekuh kişbin aşkla şık el ya panang ngay akfasrye mama ash yuruko seba Monday and Tuesday. Na tamay no ta sikra classmate ikaw ba na sub long alam ke ash long to wikutyang oyekuh na ano yung kafake ngay short-term kon la may nakluwa feature mo kan awiyam danin siya ke weeking ngati short-term kun Monday, Tuesday. Sam na wiyang pe son singal negos na sendrian pa Sam ang ngawlalikos fos alikos na singawla. Na ngacharon kon lamang feature in mo ashpen da koloman sisak ke technical difficulties ko miscommunication ko lack of communication la so or alala but tafu yan may hacking ito siya na ash now yan mana kayo and digi sen alwan yak to shik video camera natalo Joktakat mafidakla siya pa o yang kan nawiyakla nakatiwas to na ke masimit kan use pe unsuko nagdasunne ne Honolulu nerun dam dahil siya yayko yayko pangam tangyal asan talensyu na mawiyal pa yoko nagdel long unsuko matuyak ngayta ko charm ko na Monday, Tuesday, like kasi Sandri na bitli ka show na gaman way na naman. Ay actually be for fashions lasrke weekends is la alayok ma katutoyla alayok ma makat isin may da tibet ko siya with seba mga Ara na sugat ko unsuko ngamit ngay vlog na kasama ko na ipsingan sa mga kumaspek mga sabi ng cash na we get goals go
Okay, kaya ngay tilogin niya na igi na rela announcement la siya o nang asya flokan man. When unso kan alle kasaki ang alle fall na ke magadash ke insang akas pa kinye ko ke magadash fin fel sing ya. Ang first time nag may fakat foto yok na nag-iplan casting ko. Yeşipin Rusliyam da gigekla kaysiye state by state. Vibangan in Texas and Texas el shukla restrictions way. California, Hawaii, Washington, New York. Pangay the states masya na upe tough restriction mama restrictions ngayon yok na oro especially got actually kila bella shining nga may Finsrak siya pa may tayo sa buyan. Aslash yining nga kat siya nga in esla bella may tayo in tiya sa buyan. Yok siya kat nga kum insom na iniwe in aluwa ash siya sin siya in master. Kung was fin diye siya oye masinal kita na raw. Le got may da katorik na gitan makain fellowship. Inash siya sin siya. Na masim at sikat na vin fella igina sa mga kumdiya plagin niya. Le at plagin le lomalo ka di restrictions nga upele in mamita in gofla ash siya sin siya laos. Kaya siya nam tayo hindi siya na akfasrye siya na siyang pingastan na shock daw. Masiyok siya pa nga kuminsum siyot iway na inash siya sin siya inash. I think these guys touch my camera setting. Na Shukia. Na masi yok siya pa gaston ko at i-fast na le nga ako may ask ko that i-fast na kung hindi lemsyo na that mamay ta hindi akflat may suka yot nga inanakola in akflat may masim nga ako may kalam kele kaat ilto na inyo na iba nga ako may nyo na oro fact na siya pa yok siya yok siya nga ako may life ng yok katan ash siya sin siya. Payayin la government, payayin la restrictions kaya mo kumin may nasinga unsingan ka logo unsingan nasikimot ko. Sikimot ko if ngay set up si nakipel si mga efat ako. Sikimot ko if pang set up if government va mo kung tigasan ka. Na may nga ko may ora. Sikimot ko ipsingan ora nga kumit lalal fumiya. Kat ine na nagitan suk. Si fena suk le piya mapaya masuwa sa kitan tilong sin may. Na barakat mo na faction kiniling yung wala. Kung ine na may Finsrak clash pa kung in si fena sombriti kasan ka. Ashta sining yung kitan sham kung makain in makain si fena sombriti. Si fena somsokat le piya mapaya masuwa sa kalente pala kita long belt na kawa mamay na faka. Minko, may ito, may tivin mole, sham, isa na molin may. Na-shock to. Kakatilor maging guys simot life, kung in more maging gas lang, taffy lang, kaya nagigas lang ka. Weekend tarya, kasum nag-get massive in Dallas, Talikpon, bisa vaccine lumdan, follow siya, lumbun siya nga il-misa. Pamtamok na yak yun Dallas ko kasi yan. Nakasusunod ko siya away niya. So wala dal alu fung na may nakatsumruk lema na fung lado katsumalu. Nakafakin nga akkaya los ke may los ashkean le fela yung alla force fela kafufu. Ngakumin delay la malan fela in ekosla en lan pange order of priorities yung ngakumin ashkean. Ikafufu. Gafu lasha kat kain shukle bella shirin kat. Kat kain gafu mat len sa pag kat
kat oro mamakat pang namo pang mapfai kita na ro kat mungkin na kita sumna yun ka nangaliyak pinagi maulak si Vera akaliyak pinagi maulak si Vera le akafula ni pang kat kuflam ta ako na program la siya kuflam ta akiya bang kita matafikas kat akfasrye lew ang amo kat fin belso kat na kafu fui kuflak fashion mawad ka bang belso kat na tulog niya ash take a pause in our life sumna yun ka masing nga fact som sa Texas ngayon masang ko lang singkat le nga sumut ko siya way they can really invite yang ang sumula los wala senior school lalo sa jibe wala pelan itawi lalo sham kun mayok shipe ngali akaye mailo sa askengan finchak mo ilosin na soup min ako Finsrak hindi ko na si Benji nga kamtagi nga susunod na Texas at sumin seulan tagi nga ba maasin na masing nga fa le at vagin ko kamema le cleanse up lash na sin med le kumait oyesi kumait fakasi hat le kumin faculty castle nakafakin le kamtay national tipon bitipalaw basta po bisig to kat siyak sikan ko an akfasrye message ki send lalo sa nakashamsham kin masing a fact pa ngakum fin ako la pele na kewa kin tafla castle at na pelsi makumfur for pang kumta na ashtari mayuru mashtari makuncharam kin nakasham kin may naks na ki send pa samsung itos na sin Lipon be, so bon be, and so palaw siya, katagay fashion niya alu. Nangasakin le, ilo stop it matalong. Nangangit kalinga, kasi wala siya smut ko siya, mataki curriculum si o, en siya, nga dahil fashion kuya alu, pero nama, idak yung gasang ka na susunod na lasrke. Fala ako matake, yes, kita dut yung gasang ka. Pwedeng, hindi action kita na. Den luxury na loyang nage gaslang atin dafa yan. Nakafakin en sa mga mask kusay mga finandals and the colleague mask we have it doubly to work finan clean il the burden il the Dallas ash with fashion with lump fu katama mix Pacific Islanders you're ikke mask it siya mo ko kat luxury na dafa na gaslang at pangit pen fall kasi natin dafa yan kasi sa mo niya may tsipang lang at tumata ko sa mawuna siya hindi nga kong siya kita siya yung gaslang para masing Finsrak mo ako may lumayang nagayok nagayok kumisig masing yok siya kasi compassion pa huminara mo Tigishpin mo na oyekuh kum akfasrye gishpin ash long si ash kina si lumda meta kuminkasha metsin. Nangafakin lang aflok yung tuste na uniste orik malog ang armag university ke business office armag yang technology lalo sa. Nailosli lang alutut ke Bible na siya nga akfasrye memorial service ke lang department na may kasam kun shamdram kun son sa psikologos po sige po stu sham kun the limit that mo ilasom follow case cut with the life of me na masing ako bin na bakit sukutan long si yang CSC a fact maing le kat fin yang ano akafulan ni or akfasrye mga akfasrye online shugen online orokos kusti tuste kat postpone telegastos na tuste bang yang baranga shamram gun bang le kafu fula siya kat kafu na kat man la mama yok shipe aro agi talay kat le gasing ko na shuwa saktup ke kat
wikutyang ngayon ano pinili na aking content na shock to amo deploy kin mo nga inge na wiya in mo te ang mo yin patikan full wali lines of flash assim but thank you a Europe geçben asfel na lasrke çullak or ang akafu fudi o yang katina like na ge in mo na wiya the shock to the project sikat na sa shish na gusin na sa shish kide vart ngayon verloop Samsung kun man de Tuesday ngay liet uniste tos the Friday Saturday na Senri ngay lutudan kat fin mo yung ato kat lutudan kaya with or specific standard time and Samsung kun man naps na Senri na shukya nga jibo sila oyekuh oyekuh lo sin aksefila o unsuko lo siya in fact mo tuyak. All right, Yoko
senrian masam angawlakos fos alkustigis ngawla. Ngagum shuna ke samsuklong koshingan. Samsukungan masimit idan galim ke na puksing samo. Sam il usina si koom ngagum galim ke kaisiye qualities lan got baba. Kidan mo ito o lesa got baba. In mo ko in kidan dieng karangan and vertical relationships lash. Lesin got baba. Kumdi katabela got may tay mo ngasumuyalu menjis matluk may tay dewo mo. Kadila kidan dieng kewan a vertical relationship lash and pa oye lash in oye madon got. Oye pe Mashlosh meta in the be oye singing in na sam sa ko ngay sam in un kya gun mawukat lo sin meta le so mo sam sa ko ngay spang sam sa ko bal bam sam sa ko ngay fall under a category of an anonymous kal orphan sam sa ko when in wait ma luxury na ito ek le mo sa un unsuko ngayon. It's such like a category of hams. Like un gekin lang God pa. Na si Vesing ang sa magkatilorela mayo. Ako vinulong fos toluan as ip tolu si ako me sharm ge samsuko. Ip simetaan ingaan kilangayak le tagayurin God. Vinloy nagkikasa kay samsuko nganta na ilos kilos tagaligi shaw lalo saan ilos ungekin ilos ingan kinda katil sipe falokan ang sikosak na selos. Fos na fos todo pa. Kat lamo le fokalos ungekin oye singan le tingali shelos matayin shaw lalos finin Babylon. Ilos kabri finin ilos shaw udakta na finin Babylon ye it ngaul palan pel si ye it ngaul singan bangan pelan bes makatil akia susundas dain shaw lalos. Nagusti si mawusin ka tole. Kung vinulong nag-Samsung Gitkosh. Samsung Gitkosh il oye be shamram kun oye singan na ke le pel si mameta siakus te. Ka siakus kat ka lukki ke katil sa kayak na silos. Le mas lo si padak mulin maupe ka ilya pas sa mash lolos. Na katil usos na ke ingenik si ka en si mailo itek si ko sa klalos. Na belsi mo elos mo tayo shaw lalo. Ilos na fa akilena. Le elos dafog le. Belsi mo elos aulia kan le fulokan. Bakang long klan silan kat na si kumay. Ang para elos Samsung effect elos unke kinaingan. Le kat fulokan ng sikosak lalos. Na fossige postulungan. Fossa ako saan, il champion kun na ke akalim yen inino silalos kan ko kina silalos losin super pulakin sikosak. Ay naging kasam din la kishipin ilos mutayin shaw lalos. Tiye ke by chance o Milos Svena epakanek. Milos Svena akia pa ilya lalos. Kishipin likke ke lalos. Nalos, sumayun ka, petition si katilan gashalos. Loko ng sikosok lalos. Naipsiak tulungan, kina il-ash ito yoksi, bafos on libos gawon ko siya. Le, kilong koleng God, ila gashalos. A vote of confidence, lalos na si God, le, ilos finasot na yun, ilos ito sumos, le katilan gashalos. Nagasikum ki manlaksigan kita ko na yorosho. Kaya kung dahin ilyal, kaya kakum dahin ilyal ako. Kat proy na sin ka at kispit kat akilya nagtafong lash, kat siyak kita nakmanas. Nakakilya long may siyak lash, lang ikot le, nakmanas kat ifalokan makaywa,
mas sikosok na sish mo ito. Nakiten oyekuh. Kiten ingan kuh. Kiten luksyon na lalifong ile. Kolon kat. Effect. Kolon kat. Akong pinpaye mo na siya. Kung katila long. May siya. Katila long ininolas. Katila forlagan ma sikosok. Kung oyekuh. Kung vinti oyekuh. Kung sham kin na sin mo ito. May ito yung galim kila. Bakit kat sa mga kumaflet. May kumdi kadapelo. Kat. Yok na. Kat mat ko siya. Kaya pulakin mawala katalaran na siya. Kat syukya na siya. Kat sa sham. Kat syukya na. May sa mga naslal fong hila siya. Sa mga tinayko na pa ile. Mga matagay yun kat. Kat siya sham kin na may tanga. May sa mga oya si katula sa fali kaya. Kalay kita. Masok to mga siya. Kumon ka lamangan kasi kaksakit ka. Iwala na lang. Nabangan Monday. Pag Tuesday an. Ilsam kita. Sumigay ulang sa siya. Si Vese vat mo ingan akfasrye yak kilong si. Gospel lal John sapta singal mi gospel. Vinlang nage sapta singal mi gosh. Na ilsam gun. Ilsam gun long silang kat. Long silang kat. Il oyepen na. Long si lan lem Jesus na sitko. Son singal mi gosh po siya nage po singal ito siya. Vilye ipsimet na. Ilsam gun long si lamayak long silang kat papa. Nagke long silang lem na sitko mo ito. Vin and use Bible na di kumang akong sumdi ke son sapta singal lime ko siya son singal lime ko fos ikos fos ya na ke singal ikko siya son singal lime ko kung vinliele singal lime ko fos yun naging fos singal ano naging afat naging long si sila God. Lame in fact na kung pinalalive fong ibigay kitikat papa. Baka ba siya o yung masyam kun Trinity. Baka kat papa, kat boy. Kat non. Na ilos kat matulu in masifan. They're not separated. They're 3 in 1. Baka long sila kat na vingasum nage fos fos it ko siya yok na sigal mi fos it ko siya ilsam kin na kala kowos fit matanay nga kaslok oya na kowos fa siyaksin papa katay na makowos long si kalmi in vaccine pa lem Jesus Christ il pa intercessor si lash hindi kaya akong proy at proy lang siya kat proy nito na kada kainin lem Jesus Christ sa may tlango lash Gesipin, kapasht lakum na singkat, kat tisipan na kapasht na singkat, o kat kapasht na singkat, gesipin, when Kulo si fan na natin ng isa palim Jesus Christ. Na yokshipe, magumin, galim gape singan. Broisilan, faxilan, lem, yok na. Mana sin met lalay fong iyo. Met lalay fong iyo kita kalan ke long sisilan silan kat. Kaya ilti na long sisilan lem Jesus Christ na siya shmayta. Ilti na na ke long sisilan kat. Papa. Sema usi na sikum kita kalan ke. Na pange long sisilan kat. Kung funny, read funny natin. Kung hindi yan, kung ngausot masapsati sinasuos, nagkawasin long si matalan lo. Yok siya ang argument siya, shoot siya masin, wengin
siye engan yokle na sinkat ohe na kikat ke kot maita akflatil akus manda ko masipal il fufria na sis pagat kalam ke masamos lao akalim na sis kayawan ako vidlo loy na ke fos singal ke fos singalit koshkan il sham kil mait lalal fogio kat ekid mapang kawak lan Jesus Christ yes my lus kishar so ni ga aku galim gel if you bang with cleanse up sika in bel so slave ilus pushakin na in akfasrye cleanse up lalos ko in orela rik malalos lus na ito plan lan with cool singan ka master singan so may kawak si ilito le me plan lan with cool singan pange promotion singan ko pange masima lem God Kalim Jesus Christ eking ako minitaw le katinga kat ekin with kawak kalme pa kat we ito le me plan lan may lang ako mindigid le may sik melituo syokta il fria ke kastan kat ke pa lo kitito le ilefolo ismet la leteso ilefolo ismet la ta met la ilosin ta in ma il ashpe a para pangal life ni sila kumbet la life ni mau pekat palagin ke mama fosta ko na yorshin kita na mangan na kayo masakawi may sikap na na siya kita nito liye le lemil na siya son sa plasikalators sa plasimik la ay som ay flok ay schools in love sin dapat mo pos der room pos der infirmary ke kalme baka champion lom na lapsa nag-mention maka nag-castle nara well nakamakot mo life niya kat palakin maupe kos komasta siya kat sunayuin ka at siyak ke kasyo siya ngay tuwin siya ngay usipe on sa ko ngay nesumel mekre champion long siya nesumel mekre dilen taka oyekuh non ko ma lem lutiain molken long se ang eflog akfasrye tostan na lidaf kapel la siya nag-Friday sette na senri an makatfitbol na lututen awit gosh amot ko pa na mga tako na senri school may naksike sa senri school wayang pe sama ang kaollah Namnas wikat ke unsukungan lisunal vectret. Pushai. Lamb Jesus Lutia in Molkin long say in la ke kom long say God me lay lying on your roof long say God long say long say oh
Lime cheese studia in molgin langse in en age konoan se gat med heilein anjuruk langse gavu lomnase langse baye konoan langse go lem Jesus stomgat langse sripen langse komoliale lem Jesus salangse go maoneman kela selanga lem Jesus stomgat langse sripen langse komoliale lem Jesus salangse go maonena ilang selanga kalna tebra bangan on sogowa Alright, Macrit, kung Kulo malap. Gusto log. Testing. Testing. Alright. Um, 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 um. Test.
Dragon Vonage. Lem Jesus to the in Morgan long say in la ge kom long say God me lay line on your roof long say God long na say long say Testing 1, 2. Alright. Kyle, Finsrak mo in RC project gevoeld zijn. Ik wil je confirm me met. Alright. Kyle, balan. Okay. Kijk het verloop. Fast na bit nag-isifay sila kung nag-unistean nga. And sifay nga el fact mo na niyamaya sa tal ko fos yan nag-isngalduan. Engon lon ka pa kowos. Ano yung fact ke niyamaya le Artaxerxes toko siya sa impel so niyamaya el kaper siya. Ilmit pa toko siya sa yoklal fung ilal. Lalvung ilal ke Nehemiah ngan il pa mata test sila ko payasin yak lang mga nila yung may kakang lamit if nila payasin nila na ita fact dek yung sinto ko siya ngan na pang sila ko sila Nehemiah mo ilan kaya mo itlali ngan pamudi Israel finan kumitsu ngan na ako min kalam gele mas ako min shaydik Ezra walang Zerubbabel, ilos pasumti siya masaya temple sa makanausyak la. Manebagat nila sa kanaus la. Na, takoy ang, na Nehemiah matavinin, bang Babylon, na inatako in kasho, tako kasho and, ti Babylon ba yan? Dosokto, idakang bangsin asil, ilan ko, sulpe, masayek, kal, sumasang classic and Jerusalem, classic temples. Na pang assignment sila Nehemiah nga. Ako sila nga, ilsum ni Gure masalaringan, tako ukwe pang, fast ki bang sila nga, nganin tako, sulpe, masayek, kal, sila. Nagil masaya kal singan na pangapel sa mga lusang akfalet lalos. Na may read singa is elakaliminal sulpe falokon ng kaisiye kunokon in akfashim kalan sa plalos yok na inito in sanakin. Ito ito na matali kalan sa plalos kan mamatali pa. Hindi pela lesra. Pel na kiwal tutudang na ke eko. Pel si magkaslan kasi matay kritia ka may nakiway tuyak long shama kasi pusingan bang kumin long namusing ngakumme katlong musing kaslan ka sumle kepae po ngakumin matariti
Ako'y matariti usungyain ko at ilosin pel siya ilos long yung isam na may maya wala magkifan na pakoin nakalil siya magkifan na pakoin riti gaslan nabab maritsi ke Nehemiah nga na akal mina si kum na ke akustin sila Nehemiah na ke desarjam na ke Feast of Tabernacle was fin liele was fin loin na kele illustration na ilos sang akflet lalusan ewe sang kunokon na utuf in fall na sin met kol nga yok na ilos paklensa med Levites. Ano kaya akong kalim ke shufla Levites pangan shuf si makatil sila mo in met klensa plal. Na pa niya may eljibe akfasrye na yok na sin met kol in bel singal. Kung minsan naging lifti kas lungol to, pastor nga di kas nagangal to, siyam ko na yok ya kasi kafangan. Nakafasi nga papelin kafay ni wenaktek pangabel si Milos sang akflife lalos insang kasekan la ko insang akalim yulong lenglan kan si Milo willos nilos ko in aksafila willos ko in aksafila masasin napangan tostan Nakatsin som nage Friday nisaklu pangan muniste. Katsun nage tosto el ingon akfalyak leke kiselalan Christ. Nakatsin som murichel ashike Philippians ka Philippi saptaluwo fosse nagsingal siyan. Philippians saptaluwo eltram kin kung loyang nage may nanaksin tana sham kin in etay lem Jesus Christ kin se posisel na evin mga kin use payapal ko siya na ko mo kakumin treni liye read kay sifos Philippi saptaluwo at na kumin loyang na kaya ibang fosiming ilang mo lowes in Christ may akye kowos along sila akwoye kowos osh ay nga ni lowes yun ngon matal osh kaleng pakotin lowes na sinsiye na kung read ang may nanaksingan in funny natin kung may loyang na Sham kun yok na mitlalal fung iya o in etay Christ. Evin ba Paul sim na sin mitlalal fung finan Philippi nga nake oyelalos ilosin fast mit ko akfasrye in oyena molan lem Jesus Christ ka nake molin po silan lem Jesus Christ. Na oye singa na akfasrye makayfan na ifin ashkod matal. Isamle kingakum isma may nanaksinga mit Philippi nga nilos epel nakikolon ngon matal pa yung akfasrye finpangan nakimol po siya lalosan. Na may nanaksinga taka na si kum kiden kalim ke nake osh ngon matal na in mitse. Paul sino si mit Philippi sipe akyelos kilalal fung ilalosan in Finsrak mo osh ngon matal in elos kapay na akfasrye Milos osh kenan. Mayin ano yung ako ikalam ke maulak ko bisengya. Ka maulak lang matlal fung bisengya. Le kadakan kisensya kinases le ka ashkan madalin nga. Ka ashkan madalin matlal fung ise. Top na ken pa ekoin wang. Ekoin ash. Na kisensya si follow kisensya sen pa ngayon ta fakala ashkan madalin
inge. Kung ano yung nasarap good bell na kiwala, keldia sa talimigos, mas tululong to na kilimia. Fakun ngon, palong si. Na long si la kilimia, kilimia kalmen long si, pain moniak, pain fakpep, pain long, di long si, pain in not lame fesifena. Kainin oyang ke Filipa kigelda sa saptal limeko siya ang gusto ko luwag ilakyan niya pangay masirang may tayo tala ngakum ko nito tala aslong si maitse na maritse ngayon nagkalakyan may sumna si mait Filipa yung ganina kayelos in sisilpe sangkasing kaso na silos-lusin fast na mitkilal fung ilalosan in April na singon matal. Men ngon matal pa akfasrye pa ifinasin ilos ko in egin malos etahi ko ilos mola ilos in oinalim Jesus Christ. Nabangan midnaks na gitos ano kadakal nila aspect Facebook group lasan kus ko in susob na ke. Na Friday sette an tegnisen al ilako na lindungan parang ngay flila na sil ilan ko in sukle ilak fashion fakalelan na ko ke StreamYard ko ila rush recording in mo ko in the fashion lindungan nangato ko ke kasi mo na lutu ato ko akfasrye manaks na ke Sam sapta ko si Sam sungan pa Sam ang kalay ko supos na liwo pa Sam sungan simlesin taligna ng Cora lamang Cora Heights lepangan lelos ko shufla Caleb katro ke shufla lelos mit Edomites ko ilos ko ke shufla Levi ko pa si na Levi ngan pa Kohat Gora manatol kohat pa lapang si Shuf ke pukla nore oikya pang si Shuf matuyak shikin Lionel Moses na me Moses era na katiliges na felo o komalos le was no more na bagay gatsun kapun mananaksilash ngayon Nangay tuwin siya ngayon sa Kulo malap na siya na kayo ang kakatuan Finsrak mo asloman in pinas pa siya kumuswi kung bising ikigastan ka so for the riti may rit siya kasama ka naging wiki ngayon naging mga Sam suklungan gosh naging si Kalme gosh naging Nehemiah sapta alko siya na Philippi sa taluan. Really like kawawangan. Kumilan na masing ako min moli ko na pa inash compassion. Compassion pa yes maka sukutan gasha maita without anybody watching. Do it because you want to do it. Don't do it because somebody is watching you. Now, glory to God. Glory to God le akan wiko was in maslo kowos oyekuh ko kowos mata ko to wiko ng Finsrak mo may nanaksi nga ingoin cash ko ingoin ikaspet na sum ke makumaske beli isam nit kum tuin chuki gaston God may wangin na upe mga kumkanebel na kaya sa gaston et magkaslan ka na aswe pinapulagin mo siya. Mayumas ka la init tao. Malay fong ina kaslan ka et na kung magkaslan ka na aswe mawoy si kyak way. Kafakin na gifin na mo lang si fena. Nigi ba na fascist lang kaslan baslun mo ito. Kaslan ka pa ko as was. Kaslan ka pa usi pa esin na sink. Inash palay kinga. Ngayon tuyak, tafla kaslan ka, o ay nagilang sila. Paila ka na pala kite, ashtan laklasin ta ko, akmanasi ka.
Hasta akfasrye na in the fat mamita na siena gas. The got finalize for me do go gas like God. In more you can gas like God. In the blocking call, in the blocking polite. Exactamente. Ne may memory the faculty na ilya. The polite si ngay kumi polak, kumihita. Polite si as mislebay ko. Ang gulong si God, ang gulong alak na si Wasko, gusto ko, wikutyang, oyekuh. Ngayon tuwing siya ngayon, wiyang ang proye, kaliye, at ang lasrke, nakat the fashion week. That was really good boy. All I've got flat na, siya nga nasing gawin siya, kulong alapam tal. We got cash got. Kan enyo na kum yok ligi na meta. Kan enyo na kum tal. Boss, scaffold and fela. Ma fela es na siya. So, isa fall. So, ito kanina nila, mama kum es na siya. A we got, a cash got, a garden got. Kan got boy, siya kun cash got, we got. Ay, belus smash gala ngayon, wala lus. Belus suma efatako. Well, most of them. Let alone lang long siyak len alone. As yes, in Jilan Confidan, we got Neto. Negabel can flip was. Buying with your class belzigat boy. Is it buying it? Kayo. Again, once you fun, I do, sir, like Jesus Christ. Amen. Amen.